Karena raon jang. Garuyang. Ke KPM yang ketiga atas nama Bu Tuti Rosidia, Kampung Bunijaya, Desa Cicangkang Hilir. Bumi di Lebak, Ibu. Cicangkang. Oh, ai kadituna desa naon? Cikadu. Sinangkerta. Bojong Mareme. Desana Kecamatan. Bojong Mareme. Ayak labuhan garuyang. Awas alah. Guys, gemetaran guys. Bumina Bu. Oh eta Bumina, alhamdulillah nyampe juga ke rumah Bu Tuti Rosidia. Terus sabaraha lami jeung oh, ibu teh enggak.